pasaway ko saya ko sa kasta pasoda dan ko le batu sila mau ko po sa nila tingkat na ba ko yan siya tiga tanong. Mohon atai bang katenan berdolo. Aiman patrol bagi tai korusan katen taman. Kulakut tai pat bang berkot. Kot katen mamangi aiman tai wisek. Atai tuan lamalam. Atai tuan wiwi akan korus. Main samat kot laparap. Kulakut men mudiante perene wat katila penuran wat. Okai uya cumar kapeng pan kupramui. Pueki yang roshanamu makom katki yang aman man kit kara yang sekak kat pena patapana wasak tran wat. Karyau sepen man kapengagen kamu yang katki yang di tran kasih wat. Pacuan ko santen rawat dan kakpaitan. Hari samat kot lapalap. Kumkatin kasarawi raitkan. Mana kapkan, pina kapkan. Mepahan kasapul sa school rawat. Kuiray pa taunan new step laut. Iyansyo kasampan. Kuiray kakapilata. Yapahan mumuni ray lakap tepati. Kumkatin kawit ray. Para itu al pilpilan kak para kian kupulong. Kompil katin kasarawi na iray lakan. Principal, sumbatangkan, papa nono. Pwede jay wan tatok pana, utut pana. Makaring tayo katirawat di pabol o madayle. Imat may mi patawan wudiantik kito pagi. Ni maramuyat kaum. At son kamor Yesus Kristus at kaulapalat. Amen. Cahaya kakar kasti pacoti. Kalahan pergi iban we papa menen kastian rawat. Koneyan pacawan siangkai Isul wawla bela to ko kisangro nan margen we watch isunagan likan nagan ay nosu na we akinotar atros round watch Chief Minister tigan tano sumatawa Saladak Boulevard Broadcast Japan Ambassador Penele Karos Mepacho Melen kumain serikan menon mas mo tuwe. Nan program cebang karawai opos sekarang kawai KPS pasang principal school watch oi pasang walukai Mr. Ray Joseph on the podium. Kanawan ko mo MC Marakap Echual Kapung Paulo po Tranwat Sansan Kapakap Yaya
mo chaban patunan lilin. Actual kapung. Wow. People ni bang kuran masa. Kuran mawan pembayu. People ni bang kuran musa koko. Wow la bang kuran soko. Wow ni lekan nadap nangan ye pembayu musa. Wow. Ambil wow neki kebenawan pembayu. Wang ki song mula balaban Bombay. O year karus, right karus, sampai pay leto kala ben Bombay usap. Proto usakset kestuat, wiso no Saladak school, bang peran sangro, sunankan. Ejual kay Manila, bang peran masalabalap, sangro, namar ben wiwaj. Wawla pang pensionankan kesti. Wawla kenan kini. Terwawat, corwawat yang nosu, anu. Belen wawla ki sapalin kritikan, ambilin siap. Wow, pit sapal mengui dalam mucuan. Yang mamui cuma sakangan wajib. Wau negeri belen berair kanan pada government chief minister wisonu. Wau negeri boleh berair kanan cungol office lab and education boleh director chief Mrs. David. Wau negeri Israel kan keiti kanan umutsu tikan wan baru kami yang kecil. Ballot agency kan Israel kan yang kecil kecurangan berarti Arab. I would like to extend our welcoming remarks to His Excellency Ambassador of Japan. Thank you for coming today. Ballot wan kupenini kebetulan kecil. Israel kung gawa kan patpachuan kaskas budrawat. Lumotamos maiko chay katsiyang nasa macay program kalangan Russia. Kalangan ko mo'y presewel. Nang program chay bang karongay Apos kaul, babasang Israel, sirigan ba, kasibul language.
Test. Kalangan pen code ngalamaw. Tama ito ay sa mga ngalamaw. Kalangan na program cebang karawe. Abot sa kalata babasa kami na rai sini kan kaskas buluran watch. O pagkak sansal ceremonies. Ime pasok na lady karayaw. Tenembariyaw. Oni paspanan nempentangkan samache pingayu pasota pingawalo. O ipasawan pagi umayan ka sinyang ye o kasamo Saladak School Valedictorian Address and 2025 Mayay Miss Elizabeth Kylie Andon. Miss Andon. Kalangan ng si Elem o kasaleliamen ko. Ichingol sa karatang wow o kapung pangkubral sa machay coach iyas pwede kubra kalangan o kosontim eleta sa pulmachel kachpene te bachobene emranwich. Kuiponi pangkubral wasalabalap sa ngoro wala pangkubral isanan kan lukan o nan kanyi. Wow, choror bang kupral labalap kait koros na pelyang momotso. Chia opil government. Nakashkiyangan wow bang kashtiyan ranwich. Pilchungalang ko wow o kapung lap bang kupran papa o nono kang koros. Nakumuya wala bang kauno ong kuchayl sampa pawon sampawich. Kapung awa pangkupuran principal o sapol mamu chontotok Sampatak o chontotok ang Saladak Elementary School Koros. Wow choror ang riye pinakap o manakap kan nauya karabang kachti tabachoti and ranwich. Ichingol pachopan oralap pweki ansu o epan person ke kapung pweki koson duwach wiyawan ang kalap na person tasam nikupur mau o elbenen baba o nono kan Ichungol pachopan oralap pweki ansu o eba person ke kapung pweki koson tuwach wiyawan ang kalap me person tasam nikupur mau o elbenen baba o nono kan sambatakan o pilyang aga kuchail kan me kaskazabul ranwach. Binakap o manakap ko. Kumain mo itong yung walyang chalti o ya achay kapung ni sansal o ngulaw. Kayo, ang samachay coach, pwede kupura kalangan makatetepe sansal ranwach. Melel ang kuchayin makaskasapul ranwach. Kapung lap ang kupuran achay chungol baba o nono kang koros, principal o John Toto, Koros and Saladak Elementary School. Riachail kan Opil Riachail Seri School kan Koros.
Puede kuburan uchuj o sawas makapuipe bilsal saler ranwich. Rico, kucai kabung kutama sasalang kucai ranwich. Puede rano o ansawomich. Nagkucai kaskazuk. Kaskazuk nan eris sabar. Walu ang school magchay kayong sa kalaran watch. Ranwich ko sa kalangang kasabul ko chay sanger nan tagang school elementary. O ngayon taka may high school. Ari ay nanang kasangwal kacay lang kolokol tiyang acay puson o kaporobor. Mepin amanaman kacay chikolang kanan eri sa parwalu me bachola. When kap and muyak kakala bachay lan eri sa par mayu me kacay pa bachoyan lole. Nantagang ka school may high school. Ayok chay uyak sisirabin og sumchak. Aranwach bacholak chay bauyayar pinakap o manakap. Flash mo lang ko koyak and pimplata tamang wow o tamaswal. Kujay ba bachabasang murin azogus. Kapkabungki kuitawach. Ablalala lakap poperan anasugus enter kawala kapungpen kalangan kan me babachota bochay. Mempurang kacamanggung kecai koros dek kecai kai rupes dabawach. Icamamia cungol acai cungol manaman ustaf bawai acai cungol mempilipil. Errieko. Makas kasabul ranwach. Kuchailan jana kumau mo na chay pamplata. Wagi achay pilipilan ranwach bebam uya ka baybel laka. Nioralap kapungla pangkuprang kano coach babao nono kan principal o sabatang kan riye kan o riyo school kan o kabagabay ka chorus. Kabunggu Kashtiyan Ranwach Unsam. Class of 2025, congratulations ang Kuchay Chorus. Erer o kalangan ang Kubur Chorus. Kailangan ko may Miss Andon, pwede kawait kasalin. Ang sukses, chay babel karungay, upot sa karata, mabasang pilaman na isirikan me, kaskasuguraan watch, uwan kak presidential ceremonies, ime pa sa wana lady kayo, sang ni paspanan, nempenteng kan, sang katsapin kayo, pasota, pingkawalaw. Ay, iman pagi, umayan ka siniyang iya, o kasamo, Saladak School, Valedictorian,
valedictorian address and 2025, may Miss Mercy Peñas on the podium. Kalangan MC, kasalalya main ko, H. Ngolat Mercy Abraham Peñas, Mone Bandola, Kapinga kalangan sa Machael Coach, Pueki, Esngagun Mor Mekash Kiyong Kuchail Apka Kuyaki Eo Nanchen Passwatch. H. Ngol Sakaratang kay Bani, Ponarak sa Wasalabalap Sangoro, H. Ngol Sakaratang Wow Bangupuran Isanan Kan, Wow Watch Bangupuran Lukan, Bilwawacha Bangupuran Nan Kanye. Ibilmeo Waunuki, Labalap Kong Chorus, Nampelian Chiak, Momotso o Government. Jor Wawach Ong Sapul Machel, Keynote Speaker Albert. Apuyagu Puel, Wawach and Biltoga So Matawan Saladak. Wow o Kasamo Penene Chorus, Principal Sumbatang Kan o Staven Nan Kael Watch, o Chorus Yamayang Pacheng o Waunuki Kasapul and Kish Puing Kawalo and Barwach. On behalf of every graduate, I am fortunate to thank the special people who have made my achievements possible. I may not be able to mention all of you by name, but know that I am deeply humbled by your help, and I will be forever grateful who has put me on this stage. Today, I would like to thank every single teacher for helping change our lives through your commitment and dedication. In my own words, you are the brain adjusters, the certified educators at Saladak Elementary School, and the light to Bombay Sarawi's future. You have instilled a love of learning in me. You have helped me grow and guided me throughout my 8 years at Saladak Elementary School. And I'm sure I will meet many more just like you. I am greatly honored to stand before all of you today as your valedictorian of class 2025, not only because of the awards that I have received, but because I am also part of an amazing group. A group that has achieved so much, a group with so many different personalities and talents, with each of you possessing your own unique qualities. Furthermore, some people may think that getting the highest award is far beyond their dreams. Some people think that it's an easy task. But let me leave you with a very simple advice. Be successful in your life. Do not afraid away from the challenges. Believe in yourself. Take on your challenges and dig deep within yourself to conquer fear and fight back. Ang riye magkasakasapulkan. Ranwach ikamelele yung kuchel magchel kak school o kuchel pilkak kanagala achay school. School ye parar and memoram pukach. May emenemen pampain payagi. Amelen nan school puegi school utang kapang o apal. Tama ka school ki o koleti ye ang soche aramasamen kak atiasang tabil brabasangu puegi am lalokong o koyak kalap makauno coach makiskisakunuk. Nan kisakis en alwach soche inenche yu lel imwi o kuchail wen la mowe. Mia kap o wow, mia okata o ogati, pukiyaki suwet mevilchelap o wachukuchuk, nan inen o rey o song chocho kuchel, kap chuwang puentitare achel alialu peonalwoy. Ap mamie achel koboropor, kuchel ban socho pangakita o apal kita.
Imen kamelele yung kumail ranwach magchail kak. And don't ever give up the artwork and self-determination that we have during these 8 short years. We can walk through the end easily with the faith in our good God to the place called success. Thank you, my good friends. Mainko, kumay mo itang ya puyan anki anso mawach o kaping o nono moli o nono merlain. Yin, nimelel pingay asame socho kosay me ibangkak intam When ka puenta ama anso o apel chorus. Iken ama inanin so pisakila a school ni ama peno o kung kauna bata kanay kusumonga ay luko na itupsong school o song chocho. Imen kalangan kiyong kuma sang ni mong yung nimelel mong karos yan ninsansal. Kapung watch kun mi miray rong korosyen. Ap isesi amuman ay bangkak ko siya. You know, ni melel isocha kap manokela pwe iweweki amanong yung kan. Ipen me ay anso I ama anso o masocha kuma asocha ngay. You are the best moms in the world and nothing will take us apart eternally. Kumakin luporeye, kumatokongye, ap kaiteng kumakailong kunye. Menlaw kumakaros. Iimulan awag amat penog o sawasakan soche o laman ranwach. Ibawiyawan na ikak koros, payangkak sawasay kumaeuran. Kabung wach pilpoler kiti baba kasher. Yip, utang ka wachor taulul. Ikan taulul limpok and baba me inaninlap. Me koros me ikun peki o anane emiyer peki ke esayer anane nom seri koros. Kasochok ngalap kosay o srei ap om limpok o planen penene mechang o ime elayang yaran wach. Kaborobor koros reyong yip. Kapung watch piltokaki ay penene koros pweki uchuch o sawas me kumail aniki o ngay school. Erin ay kapung watch pawiya pachapach reomail o peki amail uchuch na nay school and tutwach. Again, my highest gratitude to my good and caring parents, families, teachers, friends, classmates, and everyone. Without your guidance, I would not be here today before all of you in this caps and gown. Thank you and have a wonderful day. Kalangan, i-mentionin, Purema kaskiyang Miss Antonio Peñas, ulap palalabulag. Kalangan, ay sukses, siya karong pilapos ko, may bahasang rin may kaskasapuluran watch.
Justice. Kailanganin kaul kamay menon lamaw ay suwach nan program chay bang karong bane opos sekatan kawait area mon kawait wo chay bang sensen ame serimen me ban kawewe kino tates atrasan wa ran wach are pilsongon mo moche sermenach yime pasowana leti kasulu sangni paspanen nemben tengkan sangache pingkayu pasota pingkawalu ibelmen paki kumain kachin yang ye o kasamo Miss April Alex on the podium. O kasalinya. Kapangan sama child coach, wakil rosan coach kiyong ewe kalap oran kasambal watch. Wana iba baca na na school sa karatang kabesa watch. Wakil puel, kay wana ba ako prawa sa labalap sangaro, nan markian wenu, wan kisalangan, likan. Onan ganyan. Watch and build tokas sa Bulmar, labalap kay Tikaros na Palislu, Chiak, Mumotso o government. Watch or on principal o omuchungal warak sa Batakan Saladak School, wala ben kabang kamaray, wala ben obis chikan, tabil pali chikan, baba, nono, pilini o karosya. Ragachung kupura po yang kakwarong uya kapesawaj. Kasabulsan Saladak Elementary School na barkit wap kuwali sa kwano. Barkit wap kitwisak kasabulsan Pix High School. Pas military test niya sumbar isa kusu o yang ala United States Navy sumpong eumorine sumbar isa kwalo. Yang mawan na wain Iraq majapita barkit wap kitwisak kayo. Station po an aircraft carrier makatan ki USS Ranger. Murin maawan, ang metawada at pitoy sana sa umpay po ang kadayala school. Chapta College Eastern Aragon State College Barkut, tuwap kitwisak silu. Na barkut tuwap kitwisak wano, Purada Bombay o Chapiata at Service ang national o state government. Aledi scholarship sang Australia o Purala Bosa as a school University of the South Pacific na Baryagit Walu. Nagsana Baryagit Esakayo o Aledi Tikrinan Law. Purada Bombay o Posela Atatok Bombay legislator niya Uya Emen attorney. Nabaryagat Isak Wanulan Nabaryagat Riesak Mila Asian Development Bank Potki Irene Philip Albert Nanato U Obluya Song Kopung Men and Molong Kopungan Sao Arachungol Kowa Sarupamen Bilisarop Georgia Nampalyan State or Local Government. We are Vice President and National Fisheries Corporation, the NFC. We are part of Director ng National Fisheries Corporation, Chairman ng Bombay Port Authority, Chairman ng Civil Liberties Committee ng Port Constitutional Convention, Speaker and Pinangko Kasanetanu Ansawaj, President and Municipal Council Association and Local Government Speakers, Floor
Floor leader ng PKKU, advisor on Corona volunteers, the UCV. Chairman and RNT, Committee ng PKKU, Chairman and JNCO, Committee ng Co-Person Karyabakan Wenu, Obluya PTA President, and Saladak, ng Barya Gutrizak Bayo, Oblelator ng Barya Gutrizak Namaw. Ibajoan walyati kajtuwaj, o kasamo keynote speaker, Honorable Mason Albert, Tenos U, Omnipodium, Kalangan. Chiangge chung sakardan ke budio wa melel pegi mo substitute keta pegi poel nin lema wasawat e chung sakardan kan ke budi bang professional samalo wala bang professional kan on kan nan kini opereto wong chai karus me open melel sau Saladak me uya sumasan ko support luko to kasambala kantikan William Education. Bilang semua women welcome His Excellency Nobuo Kakoyama Kakomiya, Ambassador of Sang Saban. Thank you for gracing us with your presence today. We are deeply humbled. Ibilman kapredo yay wawong penene meled baba no sa Chaikarus may uban around a special recognition ng mailakan melaksang round. Imen chap kita itungol sa karata melel kapeng ang kakto ka melel irailakan mapapali school wat Saladak Elementary School. Ngayamen me ikin yang kalakalaki school wat pwegi non-public school in Bombay. Chaikarus mangi yawa sa Saladak Patoy. Nan parwat imeuya special thank you wong principal mele samadak riyamen me apali parwat por record me serbukat kasala yang chai benini a break record in memo of karus teledom nan moy me sa school nan parwat seria riyamen pass savior excellent Pinambarwat Syria Agreement pass o Elem. Kayu may batuan tamtaman, kayu jojola sir may pass savior may wanaman. Nan moin ay suoy tungkol Serbian kika. Ayang pin may batola. Rawat sa kiyang yako poropor me. Totoo magwain staffing sa Saladak School. Ma process you miyak mo may lapapali school ka ni men ko nga may lan pausan. Pwede may lininit kalangan neta elementary school ay sigilasang Bombay school kan nan parwot. Congratulations sa kumay sumatangan. Melel kumay sa John school kan. Kaway kumay lakan may pampatola savior melaw may nanchiyang. Niya sumoy pampat patu savior may nanchiyang may len kanakela o proto. May lakan may pampatola olem tuwete may pinanchiyang. May koros may pampatola pix o sa may patola yaw. Mayan ko korobor. Ngayon yaman may nagsangwa sa korobol 2.5 grade point average. Isito yung sanog school. Pwede nanchiyang o kotogi school. Ilel wasakay mo in malawlaw lel. Apsang ni pain ko sa neti may bandel wasako. May kawig may pokataw da tongi. Iklangada is may panguyay role model. Yang sumay ko ya karo, arama sa men makawut may uya kung ya role model lo yinta. Tama ka kuya mo ibans chuka. Ye magmail ma chip memorize sa utang may weweki tao resyo Moses. Olo uya influence lakot na nung ino. Di makarata niya sumay ko ya karo sa matamata wa yinta. Tama ka klel ka kabinet, tama ka klel ka Congress ay ngais chuka. Kumail mo ipambil kilang yang kumail. Kilang tayo isipag kumail so man. Tame arama solel kumuha ngais ko. Pwagi 2 na elementary school. Pigs ni grade ko skota.
Niya sumilala college, niya sumi kiskoyak tao metawata school grade maula. Medyo ang kola lilpiks te high school, melaw may nanchi. May da metawa likin school. So te likin school, ong sang high school. Magmay nagsang high school, ay niya so magmay bang pilata. Magmay bang kola college, magmay bang purotong pelin. Sang high school, bar pa iluwa, ibang pagpagang may nanchi ang o panagalang may high school. May lang, anki, ang sumaw mo ilang pilata magmay bang college, magmay bang inalawasakan magmay bang pilata. Ay kawin wat women, uyang seriga, kamele merawat, tayo karosan lar sang tuto, buka kawin kay kimia, ngayon yan sumi nagsango, kawin mo yawi ko isi tamtaman. So may tamtaman, may peren, imen nagsanger. O menel me, irong iliw sang tao me, seri silimen, seri losap silimen me. Tanong ka peranu, may email at asrigo buida po. Song kastero aray papa chigo uda mo chigo meli merokol mount usrigar mo kalangan ni unchaw. Ayem iso kalangan ni meli kumailakan me uya kusabul round o murun kusabul bocha may ang kupure. Ngayo chief minister kauna bata cellphone riyaw at ana bachay labang uyak sakisong irail me kalau wajib kayu kerja, orang iba baca wanang relina angkat yang main. Ayi macam kalangan kuburkan no kerja recus. Kalangan kami naos pergi kawit mau kawit kasilin. Nan program saya bahasa ni benar. Special award for you. Iyo pasang TSP program. Iyo pasang Balian Public Safety. Ari kayo iban sabi kita Balian Public Safety. O iban pasong lugar Officer Edgar. Ano ka pasong tatbo eh. El Brigok Sansel i-all manage bang isa-usaw sa pulmasay seri kanan. Kaluwat, siya ilkatskiyan mas, lap pala, labol-labol. May kacang kukurai, kue kian sawa. Cuma luang kacang cawakan kacang armoy. Kacang luang ki sokok, luang ki nakan ye. Cuma nosu, chief minister, sumetong Saladak. Kacang luang ki penini. Lain bagus kau sebut ranwich. Kau cai karus menguyaki yang bisa kau ranwich. Mencualan kian semua, omelin bata. Director of Public Safety. Officer Chief of Police, meron we are chumal kapeng, bangkuran penini, bangkuran school, o bangkuran we know stuff, we go judge o kanabang isansan. Yes, certificate kay mi babachawanta, ang raikan magbacha ang program yung child pener, para kay pachola, electoral watch ni Junior Police Program. Award certificate ka man, ipapachongan tayo, ipagkita rin. Nakasuta, speaker rin. Waywatchen, kak pachongan ta. Dami sa isang certificate po catch. Pachongan, as a member of the Department of Public Safety, Junior Police Program, we applaud your accomplishment in completing your primary education. This commendation award is to recognize your dedication in your studies and your enthusiasm and vision for law enforcement in your future endeavor. Signed, Deputy Chief of Police, signed, Acting Director, Kevin Joel. Kayong certificate, papachulang, Elizabeth Kailian Anton. Kayong certificate, papachulang, Paige Primo.
certificate papachalang Craven Primo. Certificate papachalang April Alex. Yung certificate papachalang RJ Joseph. Yung certificate papachalang Henchin J. Salvador. Last certificate papachalang Alea Mercy Latore. I-certificate na kain saglaw kalangan pulkaros. Kalanganin Officer Edgar. Sa ibang Pachaw, Basane Award, mabasang Parent TSP program o ibang Pachawan Lugayang Mr. Tanre. Buhay pilaf kas dosap. Kailangan si Mawe Ilmen Pagkita Soko Ichungal Sakartan Wow Nakakpacha Sakaran Wow Kan Mechia Nga Pamki Soko Kaniyay Nasu Kotokan Karos Say Karos Eupen Ramoch Nagkaksansal Ipacawan uya Pampacawan Bulyanti ngay yang isang batak Sasper Raymond na apali TSP Barwatch Tata option TSP the director and TSP o Pacawan ta the Pacawan recognize Pionese i-right serpukach Akas kasapulran watch ang kaksansan i-right serbukat pon yang coweta TSP. Pahitakan mamiya yay nan palilimaw kayon pali yay best ever seri kapeng panto ke serikan na inirin kinan ng chik dalalapot siya ang program ng TSP rewiyaray ng chikaros lingwan kang karos hari yet maran kumay sirikan ni Pan Liguri may man pachota amay chungol certificate pachoyer ng package kisa-kisang pesevert kayo man pacholang Page Primo. Elizabeth Kailian Anton. April Alex. Walter John. RJ Joseph. Alia Mercy Latore, Craven Primo, Brian Raymond, Raylon Salik, Mercy Penias, Velma Jean Abram, Luan April Lutrick, Elon Dayton Loan. Elon Dayton Loan. Lisela Jalai Joseph. Dante Moses.
DeAndre Moses, Einar Dickens, Engin J. Salvador, Cheyong J. Silon, Justin Alex, Danilo Wilson, Whitney Jose, Daytron Anton, Rosemary Obispo, Erica Primo, Tristan Edgar, Isa Willie, Ryan Anton. Saya perjuangan ketiang Ryan ma lop-lop. Kaya magkakay pacuti. Saya banan sukses, paculangan, perfect attendance. Silikon kapin banto ka Whitney Jose, Walter John, April Alex, Rihanna Raymond, Lisela Chalai Joseph, Ayel Alex, Velma Jean Abraham, Alia Mercy Latorre, R.J. Joseph, Rosemary Obispo, Elizabeth Kailian Anton, Mercy Penias. Kailangan may kakay pacu. Saya banan sukses. Kecil dan kuitakan mepet most improved student sereme kayo talaut miyan. Kayong kaping patulang Angelica Esa, Leo ang patulang Cheyong Jesilon, dahil katskiyang Riley Ulapulok, Leo kaping amto ke leadership, great leadership. Okay. Kayong kaping ko lang Luan April Lutrick, Elizabeth Kylie Ananto, Mercy Penias, R.J. Joseph, Craven Primo, Alia Mercy Latorre, dahil pilkatskiyang Riley Ulapulok. Kaim Sagla, TSP Student of the Year, Pampacholang, Mercy Penias. Kailanganin, Urkarus. Kailangan ko mo, Mr. Tanray.
and Kaksansal Mie Award you, Award Chororio, Ipan Pasowan Matak, Pasowan special awards to all graduates, class of 2025. Congratulations, Sang Williabe, PJ Obispo, Vice Speaker, Saladak School, Chala Isaac per graduate. Kaden Chala Isaac kumay karus, Chala Isaac ame ongamen. Kay Kaskiyamas, Vice Speaker, labanan na polopon. Pasawan pagita. Okay, eban pacengace aray sungol certificate tarabo me paspasabon cheben. Nan program cheba bil masani terong paita sorol kan mesan sel nan parwach o iban pasawan maitang sumatak riamen me pasawan apa pali serin teping kawalon parwach sumatak Relina, Sol, Alex, o Sumadak Teveli, Akriba. Kailangan ko mo yan si. Muli pa paspasawan tapoy tapkach. Pwede yan, so ko nan kanyay nos. Pero kachong kupura po sa karatan, wow, ang kapatya wow, kan machiangan mo eh. Nasansan mo, ipan ropochki, pwede kan o second semester, mauyawi kita, first, third quarter o fourth quarter. Narisong silu, seribukach, sabing songs sa ripkash na lang. Kayo, honor-roll, wawagi sa rima ko lati 3 point, 4 point. Kariyaw, perfect attendance, wawagi socho kombal pa kayo ng quarter yaw, third quarter and fourth quarter. Good behavior na wiwiyamawin sa ripkash. Hari, ipapachawan chep kita na wiwiyamaw. Alia Mercy Latorre, Mercy Peñas, Maynard Ikins, Elizabeth Kalian Anton, Paige Primo, Felmachin Apran, and Brian Raymond. Kakapachoti. Kung sarikan me soche yata ko malew na third quarter o fourth quarter ta second semester. Yay Elizabeth Kailian Anton, Paige Primo, Brian Raymond, Felmachin Apran, Archie Joseph, Chelai Joseph, Deontre Moses, Mercy Peñas, Alia Mercy Latorre, Enchin Salvador, Dante Moses, Rosemary Obispo, Whitney Cose, Aisha Wali, Cheyang Lon. Kumay kakapachoti. Ay sa what cheban lang honor roll. Mawawag-isarikan na kuliti 3.24 point. Kayo, Mercy Peñas, Raven Primo, Alia Mercy Latorre, Enchinche Salvador, Elon Tedalon, Moses, Danilo Wilson, Luan April Lutrick,
Tristan Edgar, Whitney Cose, Isha Wali, Elizabeth Kailian Anton, April Alex, Paige Primo, Brian Raymond, Felmachin Abram, R.J. Joseph, Walter John, Ayalail Alex, Leonard Ikins, Lisela Chelay Joseph. Kailangan ng kumwan. Asa watch bang para sikira ngol sakaratan puitan seri pukach hong serikan me quality top 10 nan puin kawalo. Hari kacap kita kairak teacher sasang kayu ko tilanen isa. Kayu ye birthday penyas. Kalau Elizabeth Kailian Anton, Paslo April Alex, Kapayo Craven Primo, Kalimao Paige Primo, Kawano Prian Raymond, Kaisu Alia Mercila Torre, Kawalo Irasir Yaman, Yay Felmachin Abram, and Duan April Ludwig. Katuwao Pil Irasir Yaman, Yay R.J. Joseph, and Tristan Edgar. Quality number 10, Yay Walter John. Kailangan para lang. Principal Mamel Pause, pwede chororkan nan parwich. Ang patunong yate, sumul kasapal. Wow. So kung kutsin kurang sukses, puitakan sa Saladak School. Yataran Paris School, yang riset tayo. Lel, riset limaw ng Parwich. Summer School. Kupuramat natin Summer School. Ang summerin riset tayo. UCV. Patsyangan sa Saladak School. Ni programyo. Bacoan, wasakan na tot sa ipadakan ng wiwats dahil lupiti riyaw silu tayo o totoo wats paitar ni Iray Jones UCB o puwing kawalo ng parnagiro totoo wats niyar Bacoan iupener or wiyatar pukutier pugyo Sainsan, miyay pukwats miyayer na kapis Saladak School, umay miya mabachelor nos. Pukwats pilwiya menjeteng ka school, melalong sirin Saladak School. Kalangan ng UCB, o yung tutokwats. Pilkabungan GSP program. Main ko, GSP, apapalagyan Saladak School, may susulan sa mga lamoy sumpari sa isang program with so years sa Saladak School melal ong iray pingkawalong roundwich sa isang iray pingkawalong nagsang roundwich iray karus yang chuwenta TSP o miye pil CI yung spelling PU mapachong yawunan parwich sa Saladak School pa yamaw pwede Sir Yaman aman sampung kaisu aman sampung walo yang pacheng subatang kanu pacho kwang spelling piwach o iman pil abese Miss Bersay Penias Saladak School nan parwach baryaw sa Manaro payamaw
bil kawit sang program yung mapachuan ILR program wit sang program prelio sang away program wit sa pali Corporeto rupta Corporeto sa machay tiyak tiyas mesolar kan kalapuyawi nan sa machay way menel penene kusak ibel kapungang program watch coordinator Mrs. Kanita Demin kalangan kumi oy mebel kapungang subatakan di Saladak sulikan camuroy kala cakanya lam tiansu katiligan katimatawon Saladak kalangan promay Maiko Saladak school pachenga school Bombay pon siya diskangkan nan parian score subject riakan na kunwiawi nan par karus on yarat Maiko Saladak school poita sang kui kapayo let kui kawalo siya contest na pit nan math nan science social studies pin course taken Bombay studies niya o mie nampungan seri Saladak school puing kay ulan puing kay sudan puing walo ranking sang kasilu karyao o bil kayo chay bilablog pita mas Saladak school o bil sansan siyay daskangan matolumpiad uliapan Saladak school puing walo amanyang chaweta o payamaw kasilu yay bil Mrs. Miss Berse Banyas. Kapingong Department of Public Safety and Parwat Science and Saladak School Yangar Pachawan Alit Kawi Lepit Junior Police Sakatami Besan sa Nagisikapan the Officer Sakaratan Kalanganan Department of Public Safety. In Science and Saladak School Payamao ng Parwat Chimyo the Wiwiawi under construction the Palsanger and Wing Saban o Chimwach been under construction as we said. We would like to thank the Ambassador of Japan for the donation of the gymnasium here at Saladak School. Thank you very much. Saladak School Payamao ng Parwat donation sang the Church of Jesus Christ of St. Ladder, the Pachawan Mormon. The Pachawan donate kita sa Saladak School flat video. Maigo, papachayan, writing more to may much yung nanos, maganapanin nanos. Kalanganan the Church of Jesus Christ of St. Ladder Day. Kinmia skang the siyay riyaw magin sansan nan takarus sansan er nos nagaman. Eo mabit masilu. Ko masilu. Eo placement tissue sang X riyaw passing tissue sang Elem o Xavier High School. Sansaler nampekan pass Xavier Sasaler nampekan taas Elem kapeng weki na history sa Saladak School songun chocho parata ng parents. Dahil doon ti option principal nenay kapengang dahil sa Batangan na bali serbukat kaya mga parents kalangan. O ang subsit na Pachawan ta hatakan gaya kan Chairmanship Max Xavier ang Maria Elem gaya Max Silman yay Elizabeth Kylie Anandon Pachuta Berse Benias Tristan Edgar
Dayton Lawn, April Alex, Paige Primo, R.J. Joseph, Brian Raymond, Walter John II, Craven Primo, Whitney Gose, Reynard Higgins, Luan April Ludwig. Jane Silmas, Irail kan Payamao, the Das Olem, Elem, Our Lady of Mercy, Mission, Ye Irail kan, Mercy Phineas, Elizabeth Kylie Handon, Dayton Lawn, Tristan Lidker, Craven Primo, R.J. Joseph, Paige Primo, Elia La Torre, Walter John II, Brian Raymond, Angie Salvador, April Alex. Saya pacuan na sila may kalanang pramay may pacuti. Ilmain ko puita bukat suswak miya main ko masoche melal penene melal subata kan school watch the established school watch Ryan Beach Coruscant Maria Riemet Riek is Badagnan Parent School, Amen Cook, o Amen Tribe. Angpungan me Riek, o Iray, Chumbatak Riek Watch, Mie Aray Chungol, highest degree, 2 years in college. Harus Mie. Nanpungan Iray me Riek, Sainsan, Chumbatak Ismen, Chungolan Nagi, PS, a BA degree in education. Siom Tayuochi. Over Nanpungan Maisman Pukach. Subata Amen. Asukset. Kotokotogi sa Marail Master's degree in education. Tanapulpen University of Hawaii at Manoa. Baiko. Kupor-por ko me, nasopoy takwats, sabata, pilana na ka-school, meron. Sabata, na ka-school, o sarika sa kapoy. I-match, ay kumasan sa kuita ka na sa Saladak School, imewulyanti, meron option principal, kapangang, meron sabata karus, meron pinili, chay pinili. Parwat Sainsa Kuitan. Ma Salma Chay Kupure Wewa Penen Eu Penen Tangkak Sainsa Tang Prachay Deren Kupuran Kawan Coach Salma Chay Tuto Kan Suboros Pampuita Kalangan Purkaros Yer O Yech Chet Jeter Puita Kanan sa Taksu Kalangan Kalangan principal puegi rapos pen pagitakan karus na misalnya nan program saya bangkarang pilabas ko summarize salikan me kas puluhan watch.
test. Kailangan kumain, pwede kumain, menon, lamaw. Dahil kasi kaya sirikat, na balaan. Ang sukses, dahil panganut, masani pa na pasutan certificate o kapasayang aray sungon mo ni may Vice Speaker Mr. PJ Abispo pasawanta o ibang pasawan pagkita walaban sa school o nos ma sawas mas kapasayang irariyaman ba ya kamulos Hi, Alex. Tristan Edgar. Raven Primo. Angelica Eza. Stella Chalai Joseph. Rosemary Obispo. Walter John. Elon Tayden Loan. Chayong Jason Loan. April Alex. Velmachin Abram. Paige Primo.
Yantre Moses. Reinhard Ikins. Tamday Moses. Darcy Penias. Eruga Primo. Isha Wali. Justin Alex. Teshon Andon. RJ Joseph. Brian Raymond. Whitney Kose. Johan Apri Ludwig. Raylon Salik. And Chinche Salvador. Ryan Andon. Danilo Wilson. Aliyah Mercy Ladore. O Miss Elizabeth Kylie Ann Anton. Kailangan ko may nos o William of school. Ay sukset, special song o sirigan ban kamare araychon papa o no. Table cupping.
normal mo. Kailangan kumain sirikan pwede kapeng o papanono. Award yung may pasawan pupusang nan ang sambatang ko na sungol malin. Apitata persang school sa kasi pingkayo pasota pingawalo. Sariman may pasukan aleti the persang school o yay Mercy Panias. Kaya kaskimas Mercy yun na mga sa bulabon. Parang ng COVID. Ang sukses, ang suon, kasapul, seri kan may kaskasigurawat o ibang pasungan lugoyang walaban of sa school. Mrs. David. Kalangan muna'y pan tulang ng kapkawat ay chumal wow pang kupresa na child coach wekes na kinmol me kachkiya naman naman child kapilew pene ren di chay sari kate sabon na chay sari wek ichmal sa karatan kay pani bang kupren sa moro na market wenu wala bang kupren soko nosu event ko nang kanyi nganato won kumelel nabalak chorus ng billion chia government o momotso. Sa Saladak kung kaching kupreye, chumalwabang kupromuyo sa pulmomi. So masakanan, tayo mo so masakanan mo ito, coach. Wamenet to pe, papa kan nono kan, melet sumpetang kan, yang aki, principal, kayo kasampal, ichmal kapi mo wawang, at ichmal magkasakasapulranit ka. Isokay pa nagistawla, ay men bagita may ichmal patropan, bangayang, bangayang at ichmal ka. Ranwa chay ninin, kuya ka ran kalalo itong niya, kuya bisong pagkaisap kayo patrolan, iyan pa sa bulsang wasaj. Kicho liyan lo sa ko, memorya pe, sisaya, manraran watch. Pwede ikin kuya sa rimaso pwekan sa wo, wana 1981 na momon komat magayo ka sa mwan. Pwede ay maso pwede, ay bayamaw, may yang saya mau malu kalau mai pada itu sahaja. Memornya macam-macam. Wow, melan to ka principal pwede katok. Kasalan mo kung pinwalwalian ki Saladak Elementary School. Ima kasalatar kuita oras memiye o ngay manage pilpinyang palakala kita pepon mga suki nan gambang kamaray. Pwede principal kamelele na nagtatok loud, ngong, o kuya principal mo, benibe sapol mo muchong tatok sa batangkan. No kuya aray po ko iniminkas nilin, aside sa ranwatch. Mungkin dia mau yang pakai sama pacolar, kai sebayu. Emuman mau kita yang winan, wig nekiro te ayo wene sai santong ye. Sai salamau,
como que chorus me uya urano. Oi ni uya raka lo luitio. Pwede niya ikinsanada. Ay no baba so ko niyarakin. Niyarakin mo royang sansadoki. Kagarak may yaran. Yung what ni chugay ni Georgia may mga kasaleta ko yung patron ganto ka ba Georgia penini ko Rusianan jen paswachap. Pwede yan so ay ba utier metro dolangan top ko leutani patron kumumay. Nintuan na iwiya the William and County School and Winton Bay ni manangan chorus mutual and P ipatro wananger o pasapuler serpukach ranwach nan ranwach may silisa parang kaunoria katrisa limau Ngunay pantutulay men patrowan dami ko'y oras ng patrota. Iso ko kachung kupurna. Oy men make sure men law. Amay chungal tasukan ban me on your right. Men law umay. Ragachung kupura po yung pilaw. Purang tula ni Chabi. Sang ni manaman may patrowan chungalan din niya wiya William County School and Winton Bay ipatrowan anger o kasapuler sa bukas ranwach may sili sa parang kauno riya kitri sa limaw sang non-primary education ng Saladak Elementary School o sa rupas kakatalang ng secondary education. Kung may sarikan, on my count, from 1 to 3, turn your tassels from right to left. Ew, Riau, Silu. Congratulations, my Barusian. Kumail kakayar pasuti. Kumail payama uran watch kumail nagsangay sa school. Kailangan ko may Mrs. David ay sukses ng program abot sa karatan kawait tamasan o iba isoko pangkachilmasan. Ikan atuan dosa ukuran masalah kalaksa tong antajuan Uwia supplement congratulations kumai koros rangut kasih pulsa dan takkan kayu dan bagian kamera congratulations kumai koros kalangan koros. Kailangan ni so imain pasokan pagi cekor sen kacita pasota Selamat kom gabaya dakit monatku rawang dewet kong iya le
Sisila sang mesuwe Om Napayata Pata Kapagapo at Koko Maungi Kubure at Kam Yang Kitsan Kinchupanan Amen. Talangan o pabolan sa matay ko, wachay kaong Jesus Christ, ang kachinyayang imun sa ko, isoko, melal si rumegas ko sa kulran wach, o bakon sa wach, sang mech, pilpan ko ko lache. Amen. Ay imes me kaim sa kana salma sa kasubularan watch.